Premo ato Ghana de she munyina ha makwaba edeba DLFM 106.9 emraso se yetenase na ensema hodo a yensem twerefo etu ahugu montene so ekochini kepaye no emraso sa pesmakana na mienu yetenase ne de nsem no munchire munyina da eba ebesemo ne yeka mo se ensema hodo a yeboaboa nom se agye nsem kasebo no yakruche ne nyina da ekogu na befo tentan kase ne so a ne DLFM.online.com. Ebion su kasebo no enem DLFM yotunun app no anase DLFM app no odi ane se obekwa Google Play anase App Store o download wi a na wa search DLFM 106.9 kasebo nam so a ubenya bi ne watimi etie ediamayen afi so ye Facebook no eye adwuma YouTube ane TikTok ne nyinada eye DLFM 106.9 kasebo ebe no ehunfoni ane videos ahodo nyina nam so a ubenya bi ne watimi ahwe ediamayen awia yi ensem titira ebedi kaseburu mu akotiri bi enesem Ghana mampani John Dramani Mahama edensem atudwa echiremu sem ayade a mensin kacha hudo ni nyinada semupo semumpo momma ahunidie hu nsem ehia mope sense mekese no ode akwama basiki bi abeboa pa budget ne beboa ema mensin ahunidie etimi akonkane Insubrani ato endra danam so amanyina mukane ahonsem bebre na ana ekoso ewo mayima yade a ECG4 abekasa ede afa ho. Asoye no ena hwe oman Ghana ye na pomuden eso mekire Ghana Health Service for ede kata abonten abekasa echirimisem. Yanka nkire Ghana de hye nyina se yade boni bi ayi ni tiri. Ne de da so ye impox na sa yade awi no eye nsa yade enti si wa hwe na wonya bia be ha dwunye pa mekese no wonuma kamfam se emu mako nan na yiti e wo man Ghana Okronfutachi amabia obomodin adwane efri o man Ghana ma police fo ahwehwe na kira kwan na yade atogolese police fo abomodin amane nsa etimi aksoni mu asese de na bepie mu e wo man yimu endrada ema boy wi abe dom yensa akopem no nsia no nsonso de ensubra na eton ka prematemu ene memya hoto no na nyasem kuma ne nso de giri fra memya hodo bi a adehia wanom ewo Agyei Kwadwo Kanahu ene Waterma West mensenim akase chiremisem adwumakuo bi atimi ababesi wanom company ma omode asinsi kamuntie ne ensu hotel ma de hye mpotemo ma ne omuhunu no ha adwenye pa ya de nsemu chiremo ebesom awie Youth Advocacy Group for the Nsema Betudwe Echema yade omudi arehoye papa esansa de nti na ban mo betoto eye niema so sana modi eto akese ana beto niema ne so empanimfo a wonom na moda abosu okan eye spare part dealers association da no wonom modern krata babonten akase echiremisem adwadifo wo mo sere moda yankopa yadom wo fafie emene omaga na sidi enya hoden prekope egyan na so a ene $1 na kwesi akade ne sunkone munti ebe ya spare part dealers no monjetete mobo so na mo na Ghana de hye wonom koto ahyen eho niema no eso enhwan enfam wonom Jumad anase kasebo no pina kan besom se agye nsem kasebo DLFM 106.9 Lumba super asuasene wodom adwumaku a ensupa ena wonom eye ne senti dwumade bia wudi abehia nsu no fani nyina kodan Lumba super ne empesu papa mehuma hoho no se ye eyiase se ya badinto se ya wade ase dwumade bia obedi a obehia nsu no fani nyina kofa kodan Lumba super ne empa ensu papa emambasom hoho yi akwanya ba de magana hyenkafo wede mesera wada wonim ke atwi una aboye atwi a kopia Lumba super kache kotu so rifa ko achi na busum do abenya sika e de agubotum fempanifo ahomatrufo iso 0555 no ye miensa that 274757 e de aka hom ana 0577475343 tata kopie mo danso ma ne potema madam abanya meche butum ne shop no eben apia tusulenem esanso ben Lumba sport awa pia susile ni modo ma awa danso man fempanifo ahomatrufo iso 0557349401 0557349401 tata ko pie mo fanko ne potema mama Vic ebutum ne shop no fanko sport eben washing pain eben waye washing bay na fanko hodo ma from ahomatrufo iso anaji mu chiremu 0500680783 0500680783 na me kam se DLFM afrefo nkabom company fo atom nsa de afro bibiara on ani ji won so beka ekuo yi ho
ekuo no ebi wa manone sanso ana ebi wa manga na mo hwɛ sɛ DLFM 106.9 ɛne papa da Lumba ne nnwom ebetimi adu akyire ye pa nti wani gye ho de a obetimi afrɛ mpanifo ɛwɔ yɛ 0538 865 393 0538 865 393 ekuo no omomoto omogye so aye yemfa odo akenkanfo awia yesi kunwa yɛhwene tea ɛsɛntɛmu edi amegye so ɛyɛ takrade kodwekrom twabawu de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bia mahoteden ɛne ɛho nsuo mponi mene Adwoa Agyei Sikapa yɛda yɛ ho yɛba yɛde kasebɔ no ekyire mu ankasa bɛtoa so ɛde asomo DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitumreke ne hia yen e Facebook no so a na DLFM 106.9 ne yemfa kasebo no enchire mo ankasa emfa ensomum yen hia kasebo na se efemfiri Ghana mampanen John Dramadi Mahama bema opoata edensem atudwa echirimsem enche biada onam ne cabinet members so ebetimi dwumadi bia babeboa pa ema decentralization mechire eye emembo edi konkurase ebekọ ankan woman Ghana mabeboa menyakopo ya adoma wonom etimi akofa national sanitation budget ediabo aba behye eye mensina hodo nyina kutupa sebe betimi aboa na mensini na ahonedie kese etimi akonkan ediama oman Ghana mampani kasem ene wochirim sem wohwa saa kwahomabo sika ode ba beboa mensini hodo nyina mahonedie ensensema konkan na edana koma so yepa efkyere se wohwe oman Ghana mensini mantema hodo na akopie mu a ya mensini ye yahonedie enkonkane efia adokoro Ghana man no kyese ne yepantoma pam Ghana mampani echirim sem ne fam de obeya de beboa na mampani agya ne naso ahwe hu ne se efi ahodo betu ase wo man Ghana mu ne nyina ne se obetimi abofutuo bi de aboa mensini nyina na boa na efi ahodo a adokoro man no eso etimi ate Ghana mampani echirim sem sane motuo oba betu beboa mankontembo mapa etimi ayadwuma mensini so ahonedie kese etimi akonkan yekram Ghana mampani sane tudwa emla okopie mu oye old Ganata eye atotef dwuma atotef no so wototo ankrabo prema tem Ghana mampani kasem no chirim sem yanka nkyira samres ahodo no nyina ne sem wone mmodi tiru no betumi agina wonom eye fia ahodo a adokoro wonom so afiri sem Ghana mampani echirim a sababo no homaden apa wobi so nkwada mansini bia no ne nyina ne sem se wo ye metropolitan se municipal anasa district assembly no wodia ne se obehwe ehwe hu ne sem eye efia hodo no ebetimi ate kra ne ebeye mpo a eso etimi atede afro magana misenti susudi ahodo de beye de ato honom ahwe mmode mba hodo a assembly ne bebo no eye fi ne senti unim se Ghana mampani John Dramani Mahama abodi se kwada mansini bia no a susudi a wohwe ne hu obehwe paade hu ne se mmode ba akon kan ne nyina ne sem efi no eso betimi ate Ghana mampani sen yanka nche ne mansini krachefo ne nyina ne sem se wunim se untumi mwa mansini no a woda no efi asentu de a obeyi wade efese bia ntumi ntena oman Ghana emefi enukuro man Ghana mampani echirim se bedu bempenso mpo obetumi de ba bi de ahye wono maboa manakwa akoye national sanitation day a eba beboa mefi ahodo adokuro man Ghana no eto nya da timetwa Ghana mampani John Dramani Mahama edin semsem editudwa. More resources are going to be available to all assemblies to implement their development projects and carry out effective sanitation programs to keep our districts clean. Cabinet will soon meet on a decentralization of the sanitation budget and make every district responsible for its own sanitation. Cleanliness will become one of the key performance indicators for measuring the performance of MMDCs and will determine whether they remain in office or are removed. Now that most of our DCEs have been nominated and confirmed, we'll begin observing the National Sanitation Day program every month. This will be a revived monthly exercise involving all Ghanaians. This time, it will not be a symbolic event.
It will be legally backed, it will be properly funded, and it will be operationalized through partnerships with local assemblies and private sector service providers. Any awoti ye Ghana mampani John Dramani Mahama. Yantwa Kasebone so na Electricity Company of Ghana for the nsema betu jadi afa ye ndra kwesie eye kotoni ma bosom ni de to so ye du nwotwe e won fimpimienu ni aduonu nim ni ma chesensu brane e toye no na enya asem keto akra hyase eye 1 o'clock e de kwa akopim 7 pm de na chesensu na eguso e to na enya asem keto wo ho na ya de a enonam so ma network eye basa sanso na nyinam kane asoso ho nsem eye basa e wo man yimu inti yisi for eden sama betuja ye yisi di for chirema e ade omosra e yetememfo ni na se engineer for no e bomode adi hu dwuma inti wa ompotem nkane ho nsama ye basa wo honom na yade omodi hu dwuma sa ne be ya onso no bibia betimi akosuye ede ama na emomode no eye po ni bi anebubu ya obetimi afra ye ECD4 e we ye 0302 611 611 0302 611 anaso betimi akoye EC office ben na sanso anakoye social media platform ne so a eye Facebook, X, Enquires, Twitter, any Instagram so a eye at ECG Ghana official ewo honom ubetimi achire ombia ya wo no se ne be yom betimi aba no ma be so ohaw na no ede ama no mo de ye chopa kese so mo obi biara nnamu kane ahonsam enkoye enfam mamu won patem se engineer for no bomodian edijuma se ne be yan kane an so betimi agina so ede ama wo yen to akase ye bon so yen kwaso anyina mu e wondrada ensu etoye no ho sensem diam na ndrada awia keteban ye Ghana fo nyina nim sem a obepie mu ewon krabopure mantem mu ne mantem ahodo ne mens na ahodo no mu a na nya simkuma ensuo to ya me bebiru na mekese no ensuo eyiri fa wono mu a na eho ahomtie pam na ensuo eto ndrada no ehyiase awia be no miensanim ene eto ya asma be ye donhwere miensa ekọ nan so ndrada na nya simkuma me ahodo ohiri ye no na ha dwenye pam me ahodo bi etese weja kaneshi adabraka adenta dodoa ana physical bopremantemu eyetema ne potem baby ahodo ene kaswa de ye na sefete wani na nya de a na ye ese ye kasa kire okura kese na ha dwenye pam na kopiemu ewo Agyei Kwadwo eye kana potem hono ma no watema west mensin ni mu a adehye potem hono mandrada esu ye ekiremu sem yen kan kire Ghana mpanifo se ye ensu oto ye atoye nchemade abra wono mo no enya sem kuma adehye ekiremu se ne ejapade pii na nsu yi ase ne nyina da ebiewu nsu onomadan mu nyina na nsu agiridi afa ho no mu kwem ene ebisa ade sei na da bia da nsu oto agiri famum na de pa na ka ho bia ne enrada nsu oto yi de akwadi twemu a ase mo japade pii adehye yi kiremu sem eye the tap company limited etimi akwakofa company bi dia ba waba maden etime betwa fasu wo edi afam potem honom ema me ahodo a enkenso no to a ebetena fam ema na kro no sunsuan no nya ba bi mfamfa ne sense enso no to a na bepem pampim no na yiri edi akoma afiri mu kiremu sem eka ho bi ema ndra dan so to ye no aba adehye ya ho bambo a na nka mo benya nyina da wo mo nsanka bi adehye mo wo Agyei Kwadwo kana wu kiremu sem ensu eto ndra da no ma me kase wo sia fam wo majete ajapade pire na atwe ensu atwe de kro bebi ombeda ebi ni ho bebi omdo muti betru ebi ni honom wo majapade pire na asaya wo mu kiremu se de ekosu de sabe obi nkonkodua banche na o betwa bode ne sente ban se na sabe obi ebe ni company na oji sika de gudu botomu na adehye omon ka bi mfanhye mu eto omba bi kekeso eno mo bi fum so nti ensu obeto na maso aye hyesa de sende omda de srede ato Ghana se nyina nyim sem emia bi atwam efize de empim du nkron ne keka mo de ba ne de na nka esu oto anya de na nka giri e de fa adehye a wonom ewo Agyei Kwadwo kana mpotemo nanso nansan yi de ye enna madehye bia etsobrachie na tesane mpanifo ko mu wanti le tap adwuma ko be set up o ma bia companies abo made atwa faso e dia faso kan nyina so amekese ni so tonye ba bi ntene fa no ka ho ban mekese no enso na giri e dia fa adehye mu kirem kasa kirem sem yen kan kire Ghana mpanifo se de duru de wonom bre they send before modern no muntu o man fences office adehye a motete Agyei Kwadwo ne mpotemu no so ntu oto a na mo so no ekugye won nsem sei e de to nsentwerefo anim Yenyabriko! Yenyabriko! Yo! Yenyabriko! DLFM. India
for Abesi warehouse. And now I'm Daneno, pharmaceutical company. And I'm two wall. I'm two. Got another house. I'm see. Got ano. My nine sota. It's only your pine car. It's sota. And your pine car. Na koya demu. Na koya fie. Ukahanwa. Yasita isosa. Kitama isosa die. Yasita isosa. Yabra. Yasra bai. Somebody yai. Mr. bai. Somebody yai. Yasra bai. Yasra bai. Somebody yai. Yabanacho. Yabro. Yabro. Wey, any a what in the day Adwoa would hear ye near bre koi. Aya de sham. One more Agyei Kwadwo Kanewu, Ewatama West, no Muchim Sendra. En subrani a toy na which is a mucho muno. Na a more than ye pa. And what is an addition bia. One more caswan so actually more hane to addition what Agyei Kwadwo New Monk on a soon man ye pa. Nsuo no gates no ewo ha no nyina no omo ni gates bi afiance omo yi nti ama sia no me gata no ko hwe chiro ha nsuo bi anim ba area kakra no dem bia na nsuo no so ya na ha ye be sa ba no mehwe no mo yom na. It's usual. Almost every year we experience this disaster and we are suffering. We're suffering a lot. We always plead that the government will come and see us. Because almost every year we see this disaster. This drainage, it floods all over from the streets inside our room. Even tonight, we don't know where to sleep. It has been a drama time. Friday no mum there. Nyame no nukure beti ka say gates no. Na afi na nyame aya adom a ye bi party nyanwie. Na ka ko say ye nwie na nsuo no toye no. Ama in fact na anodin pa because we be a me no gine ye. Tama me ba gine mu ne dida. Me koto bi tra me sere kura. Ti ase nsuo na atwe kakra no na ama muhu ni se me na nya kura. Nkofo bebre efie nyina mo ne ma nyina asese. Any a what ye aya deshia. One more caswa no muchrim sendrada in so a na kwa mudemu. Emo moja padie nyina ana say e muchrimu ene yade asumwe. Yantoa kase bone so na comfortatory amoabi ofri o man Ghana mu ye frɛ no ye Adinda Agbo Abdo eye Majimbo ade asise de Togolese police for abomodin atimi achene wabre odwane beye mfie ba kuni achese na police fo ahwehwe na kira kwan na we na eye Director General of Police CID eye DCOP Lydia ya Kodonko ede nsema betudwa HM ade Adinda Agbo yi omobo omodin de ne ko eye court sanse important market akese bi ti say ye East Legon Cantonment eye Ridge Ajigano Tesano Airport Residential Area ene eye mia bebre won krampim mantem hade eye mfimpi mienu ni aduonu mienu nim ekosi mfimpi mienu ene aduonu nanim de na chese kro na wo bono na enya asem kitwa bebre na ebe omodin aka ayi eye police force say oye confrontation amo apa na mo hwe na kira kwan na bra police for ekoche no eye wo ye mfimpi mienu ni aduonu miensa nim no bo omodin adwane ye edi frasem di bia ho no ma fei anomonsa etimi aka
kana obomodin adwane ye ekwohye eye Togofoɔ abomodin atimi ache no sese ne de eye DCOP eye leader ya kodonko edi betu dwa chire ma ye 5 member delegation no nu edi omanim no ewo ye kotonim abosom ne de toso eye du 9 ewo mfimpi mienu ne aduonunum ni mu de eye ade omobo omodin akọ Togo omutimi kofa eye adendi etimi eba omanga ne mosan so mahwehwe na chira kwa ache no munya ne ntie sese no na cheso kitagana any Togolese for document anu ntino timi dwane edi kotogo free Ghana na cheso kotogo sa omobo omodin atimi amomunsa asoni mu omodin na ba eye omanga ne mse ne be ye omodin begina emra no anodin nsem sei edi tuja. The Ghana Police Service has been pursuing a lone armed robbery suspect named Adinda Akpo Abdu Mujibu, whose activities have been captured in various CCTV footages and circulated widely on social media. His criminal activities were primarily targeted at high-profile individuals residing in communities such as East Legon, Cantonments, Ridge, Tesano, Airport Residential Area, and Adwoa within the Greater Accra metropolis between 2022 and 2024. On 3rd October 2023, you will recall that the Ghana Police Service in a Facebook post assured the public that we were actively pursuing this case. In this regard, enhanced security operations were deployed in the affected areas, and our intelligence teams intensified efforts to track down the suspects. We are pleased to announce that on Wednesday, 14th May 2025, at approximately 0830 hours, a 5-member delegation from Ghana led by myself departed Accra aboard a military aircraft to Lome, Togo, to officially receive suspect Adinda Akpo Abdu Mujibu, who had been arrested and was in custody of the Togolese authorities. The suspect Adinda Akpo Abdu Mujibu, also known by aliases such as Rashid Bawa, Maxwell, Papa Rich, or Dawa, is believed to have operated alongside another accomplice, Alidu Marzouk. These individuals are suspected to be behind a string of high-profile robberies carried out between the years 2022 and 2024 in various elite residential areas in Accra, as aforementioned. Suspect Alidu Marzouk was arrested by the Ghana Police Service on 4 September 2024 and subsequently remanded by the court to assist with the investigations. However, suspect Abdul Mujibu evaded arrest and was believed to have fled the country to either Togo, Cote d'Ivoire, or Nigeria. Investigations revealed that suspect Abdul Mujibu possessed both Ghanaian and Togolese identification documents. Eniya uti ye Director General of Police CID ye DCOP Lydia Yako Donko. Yantua kasia bonu tune monfangure mo awapo mudin emum. Na mekasia so ye no ena hwe omangana ya po mudin eso mechire Ghana Health Service form eden krata ababonten echirima. Yadwa foforo bi eyiniti e wo mangana mu a edi anda so ye impulse. Na sa yade no ha adwenye pa chese na nyase nkuma wonsan ka bia te sebe chicken pox ya na sisi wo ho sa de sempompo a efu na ha adwenye pa wade mu chirim se mekese de maako nan ena api omanyi mu a ha adwenye pa na mpanifo echirim a yade no emu maako miensa de ena nkrabo premantai yade bi akọ owura ha na krenti emiensa apie mu ewo nkrabo premantai mu ana afensumu baako nso ayade ampanifo echirim eno no ewato emantai mechire Western Region honom na enkra chirim ayade ampanifo gusu a wonom enhwehwemu ahodo efo kwa ahodo efa so ayade yi etimbe pie mu ewo omanganam na enkra to aso yehwe omangana epomuden eso edebepie emontene so eye Endra Dam eye kotonima aboso me to so wedun wotwe emfimpim mienu ne aduonu enumu ayade akwanchirefo opinion no na da omangana mechire oda yan Ghana Health Service nanom Professor Samuel eye Koba eye Akuriya na wochire musem yanka nchire Ghana force yade no anya ba ne sa ne senti Ghana ne moni na ho yepa efrise sa impulse yade we no yade boni ye pass e kan wa wanhwe ahwe ba wira ho nya na ho nyina ya kurakuro sabe wanhwe ho be de sabe achechide achi a ebe ha dwenje pantim moni na ho ye pam wasaka se chirim se wono mo manya yade ne bi no wono mgwa ya sabe a doctor fo gina mo so denden beboa sebe ya won betumi aye contract tracing sebe ya nipa biada wono se nipa no adi kasubo mo no nso wo betumi dina ko pa sabe no ma hwe ne mogya mu ebi nso wo chirim se enam se yade yensan yade nti Ghana ne yenyan agwa tu ye uhu obi na akofina no na akwachi ya nsem Ghana ni
hu na damfo nti na wakotu abam ne say bam o kire mu enye efiri na akwi sa na motu no yenye ntititi yentem yenhorohoro yensa ne mahunidie ne nkonka ne efiri sa yade we na aba no ebaba ha dwenye pa na mna de ka DLFM anopai na so ho mo bia dwumadie so DJ Hitman etena na dwam na ye ne eye public relation officer e da ma Ghana Health Service etwetwe nkomo Tony Goodman ene wo kire mi se yade ne de ye no kre won ma nya nte se enan na nya ba ma yale sabia nso ma jatum se kan ma mekese Ghana for 9 ense ke be ha dwenye panti Ghana ne yembo ye ho moden se ehunide be konkan na ne konkan dia yade no eso betumi ate odin sensei e de to dia kase bonim yare efriva medasi me check for no pay near a woman say Africa there yare a ye wo Africa na impulse no count on say ye wo yare bia Africa there to say Ebola me ehun count and ye ne o na ti internet ka say endemic e je fi bibia and Africa high ba na eko na ba na eko the entia e ba na eko e say niama yaka say we say ye which is say ye be royal and periodically ochi obi oba sa uko na obesia sa robe ronsa anase odi hand sanitizer be fa wonsa hono dani amanyina ya na yerefi na ejai ya na yerefi na ejai na mpox ana monkeypox yare a efi amoamu eba nipamu emboa why contaminated na anase o esa yare bi o de sakana na won so DLFM 106.9 efi nipa ho a na yaye achama ye ho enti sana yare ni sobriety na ba ni eja on say the rashes I say pompon kidentity bi ebeja ti paye fever be ba also I be feel weak I say ni person wo down person be pie sa ni amana na deja enti hu sa symptoms na ni ye kan say ment na fi say wo ye ho edru o de ko hospital na ye nye test because we do hospital ho na they say na one of the area your hospitals for more hwehwe enti nya be do why be say yare be na account say ya no bia ye be test no say ya no bia na treat na unwato kunia ne wom no last week na yenya cases me by Friday Saturday na senya another 2 into Accra yenya 3 wa Accra ba ko so ewo western region ne wom no say ye no na yenya first no ene second one na yenya ba ko na greater Accra ne western no omunyina be bia yenya na bia ye different enye say omunya first one na de ma second one no which means that baby will be ano obetimi enya yare we ehun hia pa se ye be ye huni die no ye be fa ne serious obe ron sa oba jare nkola na be office school ba obe jare om etimi ye sa ne me ye yare ye be breaking transmission ne kwakura mo no na Dr. Tony Goodman any DJ Hitman komo twetwe mu no osan say yen kan kire Ghana de share ne say Ghana Health Service for egusi o mafam de o mede o betim bia o beboa na yade yi eso etimi atwa eno akintu Ghana ne yi tu ho fo vise hunidie yade ba ko a se etumi ye ne ye boa wo ho de yensa edisem na ka ho boa ebeboa pante sa pa de ne apeta mpe yade no ade ebede be ye Ghana for no enya sem kuma okurayim na Ministry of Health moye ede afa yade yi ho na ya sha see ye public education ya send communicate across the country they are to the list of area was ya hwehwe hospital so your preparedness plan are you ready minister no lead Ghana Health Service boano for implementation and untina yetimi pekisa yare reference lab normally ba ye no ye hwese no bia mo so are you ready so sha ya update address ye the nyama gu akwema yare bebia bepie bia no ye be hu se de be so no okay so idea person to person contact na just won so betumi anya yare bi through sexual intercourse anya sa so e bia na ni pa na woni ne ye sanwe no o bia or something in bia so period at times no o bia o ye career ono no bia on show say pompona bonana sa nyama na aya no ho ba wo no if your time or the man one or not immune system is low, then no reaction. That's the rashes never started a show into a idea normally I can say or by in contact with will be also so yare or what's that name be quickly now so course. Okay. Alright, Tony Goodman, and I'll pay you that's a pabans and Abacona. A foot with the Bemagana for what you want to pay war and that's all will be a Jumedi. So what do you advise this morning for listeners? Emma Ubiambo Yariano Meneo and a bit Masano.
the way a bit in answer no say ye who say science na ya bobo so no ye nya bia ye nko hospital na hospital and test say na nya ma ne bi na ye nya na to mutumi yes ye be so yare no ye ma normally na nkola na etimi ho mo bebre in terms of casualties ye omo preschool ba ye mo munjare ye mo ro mo sa na omo akodem etimi yes na me we I'm not sure say we record more cases. Any awoti kasamafo the mass no and a show my Ghana ya po modern eso na den the doctor Tony Goodman nende and awoti Yantwa kase boneso na Youth for Action Advocacy Group for the sama betu jaye chema ya de omudi ya opa ewe to a eya aban no de abetu nsuo ene ye nyinam kane aso omu chemu se de ekoso ne de enya de ye twa ye kresan se oman na nkase mu aye den dada nti awasa omanpani John Dramani Mahama ehu ni so obehwe na obetimi asi ye ohawa ye famu no kwan na oman Ghana so yesika samtimi agina ye no de eto na wutu mu keke adenti ana wasa wo yesanti abro mo ne nsemtwofo etwetwe nkomo na ochemu se omo de omo osra omanpani John Dramani Mahama ene na aban so omo nhwe sane oman ni mu ayedin na omo mpekwan bi emfa aye oman no sikasam emfa so na emu meto omo tum ne de enya ade ebebo oman no sanso na omanpani John Dramani Mahama de betu dwa se eye IMF for de nsembetu dwa chiemu achese sane ene mekoso na chese ohaw no efri ewe IMF for ho amobomodea ede etu akese na ebro oman no chiemu de owekoso ne de emboa na ye 24 hour economy ne krampo na omoka so mo de ba na nya de mabunu no ehu so hwe ntinke be ya komunya bibi emfemfa ye 24 hour economy na omoka ye ne bosho omvesho oman Ghana no omunni so pepepe emfema ye mabunu no musunya adwuma ye na omunya ise de bia omotu etuo mu ewo oman Ghana mu Omanpanyi John Dramani Mahama say Bosumi ya yewomi on the 3rd eko watu nkani abuom 14.75%. Watu nso buom 4.02%. Yene ne nyadwen kyerɛ sɛ Omanpanyi John Dramani Mahama oye campaign oni NDC ye campaign. Wɔn so wɔn de 24 hour economy na eba. Na 24 hour economy ni yebisa wɔn sɛ kwan bɛn so na mo bɛfa aba no. Mo se mo be amanfo ebiebie ndwuma. Na nea mo de bɛma wɔn ne sɛ mo bɛtete electricity bo so. Na wɔn anya kwan ayi ebie mo adwuma mu na mo afa nipa bebree. 24 hour economy no emai. Sɛ adwuma na ɛwɔ hɔ dada no. One Sunday electricity bo 14.75% ka omo ho na ne akire ne sɛ adwumayefo no sɛ adwuma wuranom so omo bɛbɔ ka ne den no moye electricity ontimi nya ho hwee obetua na emom adwumayefo na mo adwuma mu no obeyi omadi sɛ ne ɛbɛyɛ production cost obetimi aden enya aban ba ye bisa ne sɛ adenti na all to electricity boom or say IMF program meanwhile 3 months aban by what to gas abandon ma electricity producers no what now what to now what the amount no who expect some produce no the ma ECG better one no it's a one wa course and a wa say chan wa be ka kire say IMF ene ya uti ye Youth for Action Advocacy Group for no mu chire ma ye to Omanpani John Dramani Mahama ede tu nsuo ene nkana abo so na be ya nka wonja na emu monhwa se ne oman ni mu ayeden no mpe ho eye assembly enkana 24 hour economy ni so no omo twen se betimi aye adwuma e wo man yi mu iwe na ye nyina we so na ye kan ma adwen kire ne bi na ye mfansom we free coffee parliament na wo kire mi se ye ha adwen o insu eto a na eyirifa Ghana de hie ye osiremu a national disaster management friend senkofo nadmofo yi omokwa nkyerefo mpanifo nyina ntena ase na mo ne mpanifo sengonwa na mo kwan do mbefa so a adan ahodo esisi akamu no omummu ne nyina mfiri ho wonim se bia da ne si no se mo a omubbu ne nyina famfiri ho na mokra na ne ma enkonkan emfa mo visensu to na eyirifa amanfo no sebe obi ntumi nkosi ne dan fence baby bone na store nsi baby bone na obi nya ehwe no wo huna mane de sabi nyansanim ohwe live edi free aguna bobi kuma apa coffee parliament ya da se we nsu efri star advance school and was DL news in the fantastic no size we city mu any binyo na ohwe live edi free esioja bono mantem ho no ohwe edi free na o kire mi se ne ya woda kese edekọ edema advance school still advance school na ya woda on senior mi nhira wate na onye okese pa no mpejọ mfra dom kwa dom ntine
happy birthday goes to you. Still Evansco, Yamisha Pa Senior. We so every Richard, I went was a good afternoon to you. Adwoa Agyei Sikapa, and if Nhyiraba Kwadwo Sammy was welcome back. Or say, Cassia, but more the person of Manam Nando and Sweet Toy and Yasim Kumu, or say, I shall go better in Potemono. Ye, and soon I said, the Padia P, when you been fat or more queen, and say, ya, oh, Ghana buying. Woman, they said to him, say, be for far pan at this year. One more waiting in Potemono, said in soon a deal or more Broma queen, and I said, in fact, a different pam. Way every DJ Ghana man chain, or the free battery station, one ma, nay a DLFM and nest, and feed you in Ghana for you, take a Sibono. A different senior, me chap and say ye pam. We so every icon GH, and I was we thank God for your life, Sammy B. More fire, yada sepa, senior icon, yada sepa, some piebo, and a quick crank crama yenso. Yada so, TSA Cassia Bonnie, you bunu come say, pon, Nansana, no. We every DJ afibenchen could tell Aboamien. Na fama buyer to a year Facebook on Ghana for me who na hofe why. Ain't ye happy birthday goes to you. A yet lenient. Na lenient and you are water ain't Yankopon yo kese pa. Ah, and her first son no. Said they were home fat here, Yankopon to no boss CSC wo. Oh, ah, Alve. She said they want to boss here dead J. Muna me of Tete from you. Ah, Nessa home fanny day. Wow, way too much what. And then happy birthday goes to you, Lilliant. If you wow to tribute you are down for the DJ Afiba or yeah, you more DLFM 106.9. No saying can't so do you pa and Yanko Pong, O Shrow, on Peja on Fradumu, on Fanfan Quadrum, or Manshida, on some point to mean so many busuano, and Engu on Strap Permutine, a happy birthday. Encore and Famom, Lilliant. Every DJ Afiba, the international DJ. And I said, Yamfa Udaka Siwi, na Yamfa Emao. Sikapa, yes, also. Yakwe, why never? Nhyiraba Silky, Achire Muhima, Efifi Muhima, Radio Muya Sansua, and Kachahima, na Michael Jackson. Ah, na fene pao. Oh, Miami to me. Na pa. Na, eneda be. Eneda on. Inti no ba no de den eba. Ene de daddy Dwada kompon on ana kufimi boa. Ene da ben. Daddy Lumba Monday special. Daddy Lumba Monday special. Inti ene de Daddy Lumba dano no. Inti mesra wa da Ghanaian yi tenase boko. Enwumi wetia na so wonte ase. Na Adwoa Silky ene hwan. Kwame efu any sexy journalist. Mama wati Daddy Lumba nwum ni nyina ase. Yakwe ye de mujam. Bible no kra ka se nyam nyanka. Enti mu de ye de mo hye hwan sa. Na Nhyiraba Silky ene pamfonsa. Ti ba mu nyina mu. Eni ti ade hye na dia ye jeso no. Eye takwade godwokrom. Tweba wudi shi konkron. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mahoteden ene ehunsu omponi. Mene. Adwoa Agyei Sikapa. Ya kramo. Midimafo. Pokwase Maira Accra. Midimafo.